ओ भाई ओए चावल दिया करो ना क्यों हैं हैं 61 तो 2 बजे देंगे 30 34 55 19 4.5 only one extra double 4.8 সেটা
drugs destruction also phalimani obo tinini destruction belaino specific destruction tamni himale chini Delhi ni home minister affairs hoite kaisa crash message sopaimani tinini dino chini haktor kurungui abo kaisa destruction ungnai tei o destruction no video conference tei yakoi chini haktorni okraphang Sri Amit Shahoji bo baithang abo present tongi yakoi conference bo nainai chini destruction bahai ke khlai nai abo basically agir obo je destruction khlai mani abo haike no khlaio to phana tini abo chini o haktor kurungai bahai ke abo samung khlajak tong abono specific nainani bagai bela initiative kaham obhai initiative belaino sang lam sogo obono NCB Delhi hoite chinaro message sopai kya or message sopai mani bising tini dino sang destruction bagai jeng joto district ni jeng phailai kya Jongorani as a nodal officer anti-narcotics unit crime branch singui jong obono naikolo sung tuidulo jefru destruction no apro chini yakte abo khlaijago nangkai tini abone bagino oro kabangma thaini bororo bo phekjak norni reporter bo phekjak live bo nugui tongmayo lokuro nangkai aboni bagino chini especially hasteni chini lukuro ni thanibo om message sogoinani kok naibo tonglaina kabangma viewers robo tonglai hini ang khakao tamni himale chini hasteo sikla bosongni babak dofani borok kefek manai bai kerengya koi tongmai mani belaino wana ma singcha obo haike prevention naragmai hakai koborna ni sarate kuno lama kri hakai tini abon bagino chini obo awareness hai bongkha nini haktor kurungui tini ni o destruction sung chini oro sung tubu mani kabangma chini oro contrabands tongo contrabands kabangma tongo contrabands ni bisingo puila chini oro tongo ganja tongo erpore capsule tongo tablets tongo heroin tongo cough syrup tongo angkai chinoro ganja tini sing tabuk sogui tongo or sogui tongo 5133 kg angkai aboni belu bopayo belu almost 2 crore 56 lakh 65,000 phayo abahai caps tongo capsule tongo ojaga 1375 capsule abuni belu phayo 68,250 tablet tongo 7,512 abuni belu phayo 3,65,600 heroin tongo tini ojaga 78.4 gram bini belu 7,84,000 cough syrup tabuko sung hisap khlaime ko obo kabangma koi tong sorry beleken hambai cough syrup bo sung manai peikha cough syrup 12,577 cough syrup abo tabu case khlai tong hangkai obo hai mo nini drugs disposal committee ni unguya koi mo lower level ni destruction ungui tongo high level ni bo next ngai high level ni kai je nini 20 lakhs ni saka je value phaimani obo kai high level khlai jago nga kai tini asuk jaratino chini chaita video conference ngai apro sung